ندات ایراد کوشه خود چجمر آماده کردی؟ بله سیران ما ایروش گهدار آربیجن او چکسه گو بخواز رنگ پوره خو بگهره بگو وجود بیجن سبغات آیان جی بوجن کیماوی کار بینن مجوار خلطان ما آماده کردن مجوار بیجن و آوایا علی کار ببوار کاربن رنگ پوره خو بگهره. رنگی چطور محتوات که؟ رنگ کستنائی هی رنگ شکلا هی سیران هروها رنگ زیرین یانجی رنگ ذهبی رنگ باذنجانی هی او جی وقم دبیجن بحجانی رش نیزی بسر شرکی وی نیزی وی لونی وی رنگیه هروها رنگ قهوه. بله گهداری ماج کسی گو بخواز رنگ پوری خو بگهره بگو سبغاتا بکار بینه یانجی تشتین کیماوی استعمال بکه او کاره رنگ پوری خو ایگو بخواز بکه رنگ کستنائی سیران او بوجنین گوت کبنا وی خلطه ده گیاسیف که و خلا سیوای هروها عصیره لیمونه. بله گهداری ماش بوگون رنگ پوری خو بکن رنگ کستنائی ونی بابونه جیانجی گیاسیف تفلو خلا سیوا بکن تفلو عصيرة ليمونة وني بكلين طبعا سيران بابونش بيشي تي بكلين يانجي گیاسیف تي بكلين دورا بشتي تكلان تي خلا سيفي وعصيرة ليمونة تفلو بكو تي دين سر پوری خو تي نيزي 20 دقيقة بهله ويافايا ببا آلي كار بطر رنگ پوری تا بيگو هرتن. رنگ ده بمره او رنگ شکلا چاوا تکار به رنگ پوری خو بک رنگ شکلا او بوجن اندکوین نافده بودرا کاکاو یانجی شکلای سیران و خلا سیوای و حنه. كاكاوات بحثت كي آبود رايق مروج سوكا عدرا بله سيران آبود راي أو مرو وقتا جوش سوكا عدرا يانجي جمع تاراتينو يانجي از بيجم الحردري تب بيدا كرن بله گهداری مش بگون رنگ پوری خو بگن برنگ شکلا ونی بودرا کاکاو الگورگو وندو خازن تفلو خلا سيفي بكن وني va حردو بوجنان تفلو حنه بكن وني بسترين تاغو ببوك هفير وني داين نسر بوري خو وني نزي 9 تابهلن دورا وني بابا سارو گرمي بشون افجي ببا الي كار ببور رنگ پوري و بيگهرتن. رنگ سیاب مره کسی گو بخوازه رنگ پوری خو بکه رنگ زیر یانجی رنگ ذهبی او بوجن دی ساعت که نافت بهتر گیاسیف که و کرکم و حنه. بله گهداری ما و گومگو کسی گو بخواز رنگ پوری خو بکر رنگ زیر او کار بابونه جو کرکم بکلینه و آواینا تفلو حنه بکه دین سر پوری خو او جی نزی 10 ساعت بهله و افتش دی سبب آلی کار رنگ پوری وانا وب و بگو هرتن. رنگ بازنجانی سیران یانجی رنگ بعجانی رش اوایا جی بوجن اندکوین نافده تی قاشله بعجانی رش بین سیران پشتی یانجی انما لازم انت بشتي قاشل تاني طبعا تي بقى شيرة تي بكلينة افاينا بسر صورة فدرة تي قرمز جي تبلوينا بكا او جي كفتيكش قرمز تي تبلو بكا وتي فانا قشي بي حنا خو نرم بكا تي دين السر بوري خو في حني افا اقو قرمز نافدو افا قاشلي بعجاني رش تي دين السر بوري خو او جي تي نزي 9 تابهله وافتش دي سا الي كار بطريق رنجي بوري تاب ببازنجاني. رنگ دب مره او رنگ قهوه چاوا تکار به رنگ پوری خو بکه قهوه او بوجن اندکوین نافده چای و قهوه و حنه.
بله سیران بوجنه ای تکوینا و خلطیدش با گوت رنگی پوری خو بک قهوه او تحنا خو با آوا چای و قهوه نرم بک تدی سادین سر پوری خو تنیزی 6 ساعت بهله و افتش ببا آلیکار بطرق رنگی پوری تا ببا قهوه سيران خلطان دمبار هني لي أوايا حنا ناكف نافدج بلي حنا خلطان بوجان ندن طبيعي يانجي نورمال دكف نافد أو جيد بن آليكار بتر قد بكار بين روجانا غورنجي بوريتا وب يانجي بيغهرتن دبيجن دكفشي نسكافيه تفلو دكفشي بودرة كاكاو تفلو كفشي كبتوتش كركم وقدحك زيتا زيتونة هروها ربك قدح زيتا كونجيا يعني جيجرد بيجن زيت السمسم سيران تفلو ده كفشي حنابك تي فيناجي دين السر بوري خواني زي 3 ساعات بهله دورة تبقى صاروا جرمي بشو بله سيران وقو مقو خلطان دب مرهنة أو حنا ناكف نافدة أمي واجيج قهدار عربيجن لخلطان مني أول أو دبيجن آفا قرم وتي سيكف جي هنقف تفلو ويبكي وسيكف جي مايونيز تيخ ناف وي آفيدة هروها سيكف جي زيتا زيتونة وعصيرة ليمونة تيفا بوجنان تفلو هفدو بكي تدين سر بوري خوا بشف تيقشي بهيلة وسبها تيراب بشو ويفتش ببا أليكار طارق رنجي بوري تافبه سيران دبيجن عصيرة ليمونة جي جل كي باش قوت بكاربين أو جي ورنجي بوري تفكي كسي قوت خوازي رنجي بوري خوا بسر زر فكي يعني جي فاتح بكي اوایان دبیجن تی عصيرة ليمونة بینه تی شهي خود ناف داك و تی بي بوري خوشه بكي عادي يعني بله سيران خلطاك دجي هي او جي قياسيف كتاني او جي نفس عصيرة ليمونية تي كبتي خود ناف داك تی بوري خو بيشهك لدفي قوت البرو كي روني نيزي 15 دقيقة يعني جي 20 دقيقة البرو كي روني و اف خلطايا دفي تروجانه بكاربينه نزي دحفتيا حتى جو ببقى لكار بطرق رنجي بوريتا فب ندا تشتاق بسري كسي نيش بربي عصيرة ليمونية ناس سيران نعم أنا أو 15 دقيقة أز بزيدي 15 دقيقة دفين نهيلن ونجي ننجرمي سري خوا أبايا سر حر تشتيريه بس بشه بوري خو بيشه بكن سيران والبروكي نزي 15 دقيقة بمينن ودورا سري خراسن بشون يعني زيدي ولد في سري خو نهيلن زيدي 15 دقيقة هشتن إشيم جيتنا خلطة داوي سيران أو بوجن انديسات كفن نافدة قحوية وشاي رش سيران از بيواياج موتر باشيش بو گمرنگي پوري خو تعريف بكن بله بس خوازم بكم تدبي تعريف بكن ده جواب بله سيران تكار عصيرة ليمونة بكاربينة يعني بس يشي مشتتني بله گهداری ما ونه هنگ قهوه تفلی هنگ چای رش بکن ونه بکلینن ونه وی آوا وینا دینن سر پوری خو نزی 20 دقیقه ونه بهلن و اف خلطانه ونه هفتیه ده 3 جاره بکار بینن لدبیجن و نزی مهکه دوید وی خلطه بکار بینن سیران و ببا آلی کار بتر گرنگ پوری تا تاری بکن بله گهداری مام گیان داویا کوشه یا خوی مودام هن خلطه جور آماده کربون سر رنگی پور چاوات دخوازه بگهره به گود بوجن کیماوی استخدام بکه یان جیب کار بینه از بهوی مگو و سوده جه گرته به